dagın aytып ötsök, وحكي أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شاب يسمى علقمة كان كثير الاجتهاد في طاعة الله في الصلاة والصوم والصدقة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında, Peygamber aleyhisselam'ın uçurunda bir jaş jigit bar ele deydi. Al jaş jigit öte namazı köp, öte orozası köp, öte sadakası köp, Kudayga ibadatları öte köp adam ele deydi. Anın adı Alkoma ile. Alkoma degen sahaba ile. فَمَرِضَ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَأَرْسَلَتْ أُمُّهُ إِمْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا زَوْجِي عَلْقَمَ فِي النَّزْعِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعَلِمَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِحَالِهِ. Keyin janağı sahaba orosası köp bolğan, namazı köp bolğan, ibadatı sadakası köp bolğan sahaba bir gün oğurup kaldı deydi. Öte katı oğurup kaldı, anın ayalı Peygamber aleyhisselam'ın canına çurkap geldi. Ya Resulallah, menin köyüm Alkama fin naz'il ahir, can çıkar mezgilge jetti. Şunday bir akbalı çatak, biyop tili kalimani söyle albaytat, canı çıkpay kıynalı atat dedi. Oşol mezgilde فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمارا وسهيب وبلال وقال امضوا إليه ولقنوه الشهادة فمضوا إليه ودخلوا عليه فوجدوا في النزع الأخير. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Umayr, Suhayb, cana Bilal radıyallahu anhumdardı. 3 sahabanı canağı Alkama radıyallahu anhunu barıp körüp gergileçi dep jönöttü. 3 sahabaga aytты, barıp anın aldında turgula, anın aldında şahadat kelimesini talqin kılıp şahadat kelimesini aytıp turgula dedi. Oşol mezgilde cana 3 sahaba bardı, barıp canağı sahabalar Alkama radıyallahu anhuga şahadat kelimesini aldığında ayta başladı. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah deyip şahadat kelimesini aldığında ayta başladı. Ve lisanuhu la yantiqu biha. Birok Cenab-ı Alkama radıyallahu anhunun tili şahadat kelimesini ayta albayt ele. Tili suyu albayt ele. Tilinden çıkar albayt ele. Fe arsalu ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme yukhbirunahu enne lisanuhu la yantiqu bi şahada. Bir kabarcı jönöttü Peygamber aleyhisselamga. Ya Resulallah, Alkama radıyallahu anhunun tili şahadatta aytalbaytat. Tili çıkalbaytat şahadat tilinden. Anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soradı. Hal min abavayhi min ahadin hay. Anın atenesinden bir öcarım var beken dedi. Atası, apası, tirüler var beken. Anda kıyla ya Resulallah, lahummun kabirusin. Anın çoğun yaştaki enesi var, apası var dedi. Kartayıp kalgan enesi var dedi. فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للمرسول قل لها إن قدرت على المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فقر في المنزل حتى يأتيك. Anda Peygamber aleyhisselam bir sahabanı jönöttü, varıp canağı Alkama radıyallahu anhu enesine varıp aytkıla. Eğer Peygamber aleyhisselam'ın canına kelişke kudretiniz yetse, anda keletkensiz. Eğer kudretiniz yetmese, uşul yerde turup turunuz, Peygamber aleyhisselam özü sizin canınızga kelet dedi. Oşol mezgilde canağı ayal nafsi li nafsihi fidaun ana ahakku bi ityanihi fetevakkaat ve qamat ala asan ve atat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Canağı ayal Alkama radıyallahu anh'un enesi. Menin canım Peygamber aleyhisselam'ın canına kurban bolsun. Kantip Peygamber aleyhisselam menin aldıma kelmegile. Men barışka layıktımın, men barışım gerek dep karıgan kempir ordudan dar oturdu dağın, tayağına özünün cıgaçına tayağına jölöndü dağın, ondan kin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in canına vardı. Peygamber aleyhisselam'ın canına varıp, Peygamber aleyhisselam'a salam verdi. Peygamber aleyhisselam ağa salamı kaytardı. Ve kâle ya umme Alkama, ustuki ve in kezzebteni ca'al vahyi minallah, keyfe kâne halu veladik Alkama. Anda Cenab-ı Alkama radıyallahu anh'un inesi gelgen mezgilde, Peygamber aleyhisselam'ın salamdaşı bütkönden kin kayra suradı. Ey Alkama'nın enesi, maga çınını aytkın. Eğer jalgan aytsan, Allah'tan maga vahiy kelet. Bar bir jalganını bilip alam. Oşon üçün tuğrasın çınını aytkın. Alkama'nın bul jaşodogu amaldары kanday ele dedi. Anda ali enesi aytты, kathiros siyam ve sadaka ve som. Alkama, uğulum Alkama, öte köp namaz okuçele, öte köp ibadat kılçele, öte köp roza tutçele, öte köp sadaka verçele dedi. Fema haluk. Anda seni menen Alkama'nın ortasındaki akvalı kanday olgan. Emne, buğulun Alkamaga kapı olup kalgan bilen. Köngülün irenjip kalgan bile dedi.
Анда ошол мезгилде жанагы Алкама радиаллаху анхунун энеси айтты. Анда айтты: "Я Расулаллах, жанагы ооба деди, туура деди. Мен Алкама радиаллаху анхуну жаштыгымдан атасы кайтыш болгондон кийин башкага күйөөгө тийген жокмун. Аны жетим кылбайын, башка бир күйөөгө кор кылбайын деп башка күйөөгө турмушка чыккан жокмун. Кичинелигимден аны алпештеп чоңойттум, бактым. Аны чоңойтуп, аны үйлөнтүргөндөн кийин мага аялыны жогору койду дагы, мени айткандарым кылбастан аялынын тилине кирип кетти деди. Аялынын тилин алып, менин айткандарым кылбай койду. Ошол себептен менин азмаз бираз ага ачуум бар, бираз капалыгым бар деди. Ошол мезгилде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна сухти умми Алкама хажиба лисану Алкама. Кул сумма кала я Билал инталик вajma li hataban kathirан." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эгер эле Алкаманын энеси Алкамага капы болуп турат экен, эч качан Алкама радиаллаху анхунун тили шахадат айта албайт" деди. Ошол себептен Билал радиаллаху анхуга карап: "Я Билал, барып отун топто, отун алып кел" деди. Ошол мезгилде Билал радиаллаху таала ан Алкама сурады: "Я Расулаллах, эмне үчүн?" деди. "Эмне үчүн отун керек?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Энесинин алдында кыяматтын азабын жеңилдетип, энесинин алдында отунга өрттөйм муну" деди. Ошол мезгилде Алкама радиаллаху таала анхунун энеси дароо кыжалат болуп кетип: "Я Расулаллах, менин жүрөгүм буга чыдабайт. Мен буга чыдабаймын. Менин алдымда аны күйгүзгөнүңүзгө чыдабаймын." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эгер сен жүрөгүңдөгү капалыгың, Алкама радиаллаху анхуга болгон капалыгың жоголбойт экен, эч качан анын азабы кыяматтагы азабы жеңилдебейт. Андан караганда бул жашоодо азабын көрсө, бул жашоодогусу жеңилирээк болот. Эгер сен ага ачууланып турат экенсиң, ага ыраазы болбойт экенсиң, сөзсүз мен аны сенин алдыңда күйгүзөм азыр" деди. Ошол мезгилде Алкама радиаллаху анхунун энеси айтты: "Я Расулаллах, албетте мен сизди, Аллах Тааланы жана бүт периштелерди күбө кылып айтамын. Мен уулум Алкамага ыраазымын" деди. "Уулум Алкамага ыраазымын. Буга чейинки капалыктарымдын бүт бардыгын кечирдим, мен ыраазымын" деди. Ошол мезгилде пайгамбар алейхиссалам Билал радиаллаху анхуга айтты: "Я Билал, барып карачы, Алкаманын энеси чындап эле ыраазы болдубу, же менден уялган үчүн гана айтып койдубу? Барып карачы" деди. Ошол мезгилде Билал радиаллаху анху кирип барса, эшиктин оозунан укту: Алкама радиаллаху анху: "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу" калиманы айтты дагы, андан кийин жаны үзүлдү. Андан кийин Билал радиаллаху анху айтат, ушул хадисти улантып, Билал радиаллаху анху айтат: "Алкама радиаллаху анхуну ошентип кепиндедик, жуудук, алып барып жайга көмдүк. Жайга көмүп бүткөндөн кийин ошол жерде жайда пайгамбар алейхиссалам менен сүйлөдү, сахабаларга айтты" дейт. Ошол жерде айтты: "Билгиле я сахабаларым, ey insanlar" dedi. "Men faddala zawjatahu ala ummihi fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nas ecma'in. La yaqbalullahu minhu sarfan wa la adlan." Ошол мезгилде жайдын астында, кабырдын астында пайгамбар алейхиссаламдын сөзү ар бирибиздин кулагыбызга алтын сырга болсун, кулагыбызга түйүп алайлы. Ошол жерде айтты: "Ey insanlar, кайсы бир инсан аялыны апасынан жогору койсо, аялыны энесинен жогору койсо, аялына бергенди энесине бербесе, аялынан караганчалык энесини карабай турган болсо, энесини жогору койбой турган болсо, fa alayhi la'natullah, ага Аллахтын каргышы болсун. Fa alayhi la'natul malaika, ага периштелердин каргышы болсун. Fa alayhi la'natur rasul, ага пайгамбарлардын каргышы болсун" dedi. La yaqbalullahu minhu sarfan wa la adlan. Alloh taolo al insondun birorta qilgan ibodatini dag'in, birorta qilgan namozini, ro'zasini qabul qilmaydi. Qachon enesi ağa narozi bo'lib turgan bo'lsa dedi. O'shaning uchun bu narsa siz menen bizdin har birimizдің qulog'imizga kumush sirg'a bo'lsin. Kimde kim ayolini enesinden jo'g'ori qo'ygan bo'lsa, büt Alloh taolo periştelerden qarg'ish bo'lsin deb aytadi. Emi qayoqdan bilamiz, qaydan bilamiz? Enemizni ortiq qo'ydik bu, je ayolimizni ortiq qo'ydik bu. Buni chiqarib qo'yish yengil ele. Akırkı jolu enengizge alıp bergen köynök menen, akırkı jolu ayalыңызga alıp bergen köynök esepteseniz özüle çıkıp aladi. Akırkı bir yılda enengizge alıp bergen köynök menen, akırkı bir yılda
ayalыңızga алып берген кийимдерди эсептесеңиз өзү эле чыгып калат, кимди артык кылып, кимди пас кылып атканыңыз. Бул хадисти эсибизден чыгарбайлы. Аялды энеден жогору койгон инсанга Пайгамбар алейхиссалам каргыш айтты. Аллах Таала каргыш айтты. Эч качан аялдарды энеден жогору койбойлу. Чачтуу эшанды алып алып, эненин айтканын кылбай койбойлу. Ушул Алкама радиаллаху анхунун кейпи бизге да түшүп калбасын. Акыркы демибизде калима насип кылбай калбасын. Эгер энебиз наразы болгон болсо, өлүп аткан мезгилде дагы калима насип кылбай калат экен. Наузу билла, Кудай сактасын. Эрте кыяматта билебиз, кылдан ичке, кылычтан миздүү болгон Сирот деген көпүрө бар. Ал ушундай коркунучтуу көпүрө. Анын астында алоолонгон жаханнам турат. Анын астында алоолонгон тозок турат. Ким ошол көпүрөдөн өтсө аркы жүзгө бейишке өтөт. Ким өтө албай калган болсо анда астындагы жаханнамга түшөт. Эми ар бир эркек киши ошол жерден өтүп атканда аркы жүзгө билип коелу. Биздин энебизди коет. Бейиш тарапка энебизди коет. Сиз миң заңылдаткан забардас дүйнөнү дүркөткөн алым болуң. Жети кыраат менен окуп аткан кары болуң. Бирок энеңизди наразы кылган болсоңуз, ошол жерде Сирот көпүрөсү өтүп аткан энеңизден сурайт. Бул уулуңдан ыраазысыңбы дейт. Уулуңан ыраазысыңбы энеке дейт. Эгер ошол энеңиз ошол жерде жок мен уулума наразымын деген болсо, анда периштелер тозокко түртүп берет анда. Наузу билла, Кудай сактасын. Ошон үчүн энени ыраазы кылуу, атаны ыраазы кылуу, бул Аллахты ыраазы кылуу деп илгеркилер айтып келген. Пайгамбар алейхиссаламдын хадиси бар. Ризаллаху фи ризал валидайн. Аллахтын ыраазылыгы бул ата-эненин ыраазылыгында дейт. Ва сахатуллах фи сахатил валидайн. Ата-эненин наразы кылган болсо, ал инсанга Аллахтан наразы болот, Аллахта каргыш кылат деди. Пайгамбар алейхиссалам башка бир хадистеринде айтат: Ал-валиду аусату абуабул жанна. Ата бул бейиштин эң ортодогу главный дарбазасы дейт. Главный эшиги ким экен? Бул ата экен. Эгер кааласаң ошол эшикти өзүңө кенен кылып ачып ал, эгер кааласаң ошол эшикти өзүңө жабып ал, өзүңө тарайтып ал дейт. О дегени атаны ыраазы кылсак, ошол главный бейиштин ортоңку главный эшиги бизге ачылат экен.